Shibelane, Mbuyane, Ntsonyane, Saint Tarach Classic, sibalandeli Ndebele, ama 2020 amahle, izithole ezimbovu, nabangwani bodala, kungena imahala, #experience8. Ikona kuta korekela wena. Afrika Wa Vulavula, 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana lonene FM. Makombandlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. Ila nga kona mingisero mngana lona FM yo makaka kuna bo ila kutatwa ku angula okuyini timhaka tingane yana vulavula timhaka ta Max Scott Crossley kuri u hetela ayiswa kumbe gwebo ku tshama khotweni mnongo wa malembe ya ku ringeta ku dlaya mtatsutuka kuri ku tlhe ku va na malembe ya mbirhi ya ku ona nhundzu kambe ku wa kwala ka ku va xigwebo xi famba kun'we ku hetelela ku va na timhaka totoleto ta ku va ku langutiwe ka ku malembe ya nhungu kasi ke na mhaka leya ya le hi le nkowankowa ne ku nga vulavuriwa hi timhaka ta ku pfinyiwe n'wana hi ndlela le maphorisa ya tshembisile ku yi ri ka mhaka yaleya ku nga ri khale ku ta khomiwa munhu hi ndlela leyi ku ve na van'wana va kha va vilerisiwa ku ongeti muehleketeleriwa wa tiveka kambe a nge le ku khomiweni kambe hi ndlela yaleyo va hetelela va kombisa timhaka ta ku ta khomiwa munhu ntshemba mindzuku loko rixa hi ta twa timhaka ti kha ti fambisa swin'wana hi ndlela leyo kasi yo hetisela ni nga si teka riqingho ka 0860002543 timhaka leti ta ku na muyingiseri n'wana a vulavulaka hi timhaka ta ku a ri ka xiphemu xa ntirho wun'wana a wu ri koho ka masipala wa Greater Giyani sangere i kombela ni n'wi hundzisela hungu leri se a ni kha ni lava mihlave a ni va kumangi se ni tshemba ku n'we mi nga ta mi ri ku yingiseleni mi ta mi kha mi swi twa lera ra ku mi ta ni byelela vona i ri a ku ri na ntirho hi ti 30 ta September laha a nga twa ku ka ku tshembisiwa van'wana ku va xiximiwa ivi va hakeriwa kambe na sweswi namuntlha loko a vulavula na mina a va se hakeriwa se mina a swi nge endleki sweswo hi ku ku na nawu la tikweni leri wu nge ri munhu un'wana na un'wana loko a korhokerile timasipala handle ka loko ri na vutlhotlho yin'wana kumbe ka mfumo ka ndzawulo yihi kumbe yihi ya mfumo u fanele a hakeriwa ku nga se hela masiku ya 30 se ni ta yi landzelerisa ni tshemba ku mihlave va ta vuya ka mina na voho hikuva ni kha ni ringeta ku va lava kambe ni va kumangi leswi va va ku swi khumba na yin'wana ya tinqambi ta xiyimo le va mabulandlela loyi venge na ye i wela ka vona ka nxaxamelo wa vona lava va nga ri ku pfunekeni se ivi loko a heta ku vulavula na mina muyingiseri loyi a swi ni tsundzuxa kulukumba un'wana nga tshama rhumela voice note a ku loko swilo swi nga fambelani na vona vanhu lava va faneleke va hakela va koka milenge a ku loko swilo swi nga fambelani na vona vanhu lava va hakelaku lava nga ka supply chain va koka milenge se mina va kota ku kusayini milenge ku va ku ri na registara ri kombaka ku leswi swi nga nghena vhiki leri hi leswi nga nghena vhiki leri taku hi leswiya a swi hakerisiwi swona na kambe ta va lava hi ta yi landzelela miyingisero mina nga heli mbilu hi ta yi landzelela loko ni huma la ni tshemba ku mihlave va ta va va ri na nhlamulo loko va ri na yona hi ta vona hi loko na n'we kumbe vanhu va lava khumbekaka va kha va pfuneka na n'we van'wana kumbexana mi nga va ku ri na mintlhontlho yaleyo ya ku swi heta nkarhi ntsundzuka siku rin'wana ku se ku ta mavhiki yambirhi lawa nga hundza ku tiva ku ri kumbe van'wana tipepe va ku a va ri koho ka ntirho wa mayoral's challenge a va ha vuyangi endzhaku loko hi vulavuleni na vamasipala swi ni vona ku pfumela kumbexana va nga va pfunekini hi yo mhaka se va nga ha twalangiki sa hi ku timikisero ra mina 0860002543 mi nga tirhisana mathebula tp @sabc.co.za le ka stage 2 xa ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana swi ka swi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka escom va ta tlhela va cinca se hi ta twa hi n'wina ku mi angula mi ku yini kambe ke a hi tweneni lava hi belaka riqingho ka 08600024 Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika Wa Vulavula. Munghana lonene FM. Makombandlela. a hi amukeleni ndlovu hi twa ku va angula va ku yini ndlovu nhleka Minjhani mthando pha? pfukile papa minjhani Ipfukile hosi. ina Mina ku commenta ka le ya xigwevo sa Max Scott Crossley. Ni vona xi ri xitsongo. Hi ku a hi first offender. Iti ava na mnandzi yin'wana le ndzhaku leyi. So a fanele swi langutile sweswe. Ku munhu i ve na mnandzi yin'wana le ndzhaku and swi komba nga ku a nga tiyimiselanga ku cinca.
ka mhaka yena racism 96 xin'wana xa vumbirhi mina va na concern butpheta ntivi ku ta yima na mina kumbe u ta ni tovatova mina va na concern hi mhaka ya tijaji ta hina na timagistrate ta hina ta vanhu va ntima ingaku va chava ku gova valungu loko mi langusa minkarhi ya ku tala loko va ku na jaji ya munhu wa ntima eku tengisa mulungu se khensa kona yi ri riselini a ni twisisi why va chava ku yimela ntiyiso mi swi tsaka kusuka ka mani waye ku fana na jaji wihi swi tive ngopfu butpet ku hlaya ku xurha moyi ni ta tshama hansi ni byela ku ri ndzi na ku jaja ku ri munhu wa ntima mulungu n'wi nyika sentence leyitsongo swi tele ngopfu ma swi vona kumbe mi ha tlhelela ka swa nkulukumba Oscar Pistorius hi yin'wana ya ko yi nga la ku yi vula ni pfunile vuthendelo va ma swi vona so va chava ku gova valungu vanhu lava a ni twisisi ku va lava favor ntirhweni kumbe va lava promotion a ni swi twisisa ku humelela yini ma swi vona u nga gwevi munhu 8 years munhu loyi hi first offender i ta na nandzu wa ku fana na wona ene minandzela hinkwako yi fambisanana na meda na ku ringeta ku dlaya hinkwaswo sweswiya ma swi vona kambe milawu yi ri Afrika-Dzonga ku ya hi section 239 yi kombisa timhaka ta ku minimum sentence kumbe mpimo wa le hansi wa ku gweviwa ka ku dlaya i 15 wa malembe ku ya ka vutomi ekhotsweni swi ya hi ku swivangelo swa ku i yini ku ringeta ku dlaya swi sungula ka 5 wa malembe ku ya ka 15 wa malembe u ri jele se loko va ku nhungu ya wela kwalaya xikarhi ka nxaxamelo wolowo before hi fika kwala ni pheta hi languteni ku nawu wu endliwa hi va mani kwini ma swi vona vanhu lava endlaka nawu vupheta endliwaka hi palamende ku na swin'wana hi na swona tanihi vaakatiko ko va ku kun'wanyana vhele a hi na choice a hi le palamende a hi na swi olovi ku nghena palamende ma swi vona ku na minawu ya ku tala vupheta yi vavisa tiko a yi kahle minawu leyi ko vhele a hi le matimbeni ya ku hi nga swi cinca ma swi vona ene loko u kuma ku nawu wa vava u ta kota ku wu vona loko se wu ku khumba ku fana na sweswi family ya kulukumba luya va la ku tirhi ka ku vava va ka mabunda kambe a va enelisekanga hi swigwevo ma swi vona wa va swi eneliseki va swi vona na vona swa swigwevo lexiya i xitsongo ma swi vona ende hala ka family ya sport cross vona va ta va enelisekile mara one day loko se swi ta va khumba na vona se ku ta vaviseka wa ka vona mulungu ku ta tlhekurela vona xa vunharhu butpet ku na ti-political party a na ku swi politicize ngopfu ku na da yi rasa ngopfu loko ku tshika swi khumbe valungu sweswi yi miyelini a yi twakali ma swi vona kambe nandzu wa kho yini a ni political party i political party ya langa ku yi yimela vamani ya langa ku yi la ku voteriwa hi vamani se nandzu wa kho ku hikwalaho political da yi va na nomu lowukulu wa mandzururu loko ku vavise ku hluphiwe valungu rasa ngopfu but this one ani phela political party a swi fani na mfumo wu yimela ku hinkwerhu political party ya langa ku yila ku yimela vanhu va njhani vayi se mi nge va sindzisi sweswo humani ka swoho mi nge va sindzisi i ku tsakela ka vona i ku tsakela ka vona mara va nga rivali ku na vona va na vanhu va ntima kwala ndzeni lava va fanele ku va va tsundzuxa hi vo vanhu va lava ntima va nga na vona ni mi tweli bodesmon ni khenseli bodesmon ni mi tweli bodesmon a hi kumeni van'wana 0860002543 i vandla ra tipolitiki ri fana na munhu loyi a xavisaka nchumu wihi kumbe wihi loyi a wu xavisaka i na tikhasimende ta yena leti a va ka langute toho se loko ku ve n'wa swi mi tsakisi swi vula ku a va vulavuli na n'wini ma yi vo mhaka kona khalanga phet mathebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki a hi tweni n'wana hello hi nhleka a hi doctor Mtsako hi pfukile minjhani hi pfukile timhaka ti ta nkulukumba luwa wa ku xanisa mahundza luwa a ri xigovo hi xona
mara kuna swin'wana swi va swi vulavula hi nkulukumba yaloye rito leriya ra ro tika rero hi nga lavi ku vulavula hi rona sweswi ri na problem hi nkulukumba ngopfu xihlangi xin'wana xa ha ku heta ku swi vula xi byela n'wana kuloni wa xikolo mara a swi endliwangi nchumu a va fanele va xi ripotile va xi yisa a hofu xi ya tenga a hi sunguriseni hi n'wina mani ri khotso mele kwihi a xawela block 23 radio leyi mi nga ka yona yi timi ora ni sukile ka yo sweswo yi ri khotso mi nge ndzi mi fika mi kumela ku vulavula mi tlhemela ku titwa a swi koteki le handle yi le ndzeni handle le handle yi ri khotso mani no yana ni mahlweni a ni ku ri vakulukumba lavo basa lawani still ha to xaniseka ku vulavula ntiyiso leswi nga endliwa hi president Mandela va endle kahle ngopfu va yisa lava loko ku ri ka va ri vanhu vo va fanele ku dyela vusiwana ku mahisa loko i hi tsetelele ngopfu va yisa lavawani va ha ri na swo tala swa ha to humelela butet ene hi ta dyambitsi hi mhaka ya vona vanhu lava leswi nga endleka a Mozambique ni le Angola ni le kwinikwini a swi endliwangi lava yisa lava that's va nga hi respect hi mhaka a swi endliwangi aka vona loko volo yi tshika hi lwa nyimpi yo yinene inge swi antswile a va ta hi hlonipha va nge hi hloniphi ku ya fika waya nkarhi wolowo mankuma a ni mi kumi kambe na mitwa leswi mi swi vulaka na mitwa ku mi kuma a ni mi kumi kambe hambiswiritano ni cancel records inkom papa 0860002543 nongonoko eAfrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makombandlela 0860002543 makumembiri ntlhanu timinete ntsena kubila ora ya kumembiri tsundzuka hi ta va kha hi bula na nkulukumba Mmusi Maimane ta bula na wona laha hi languteka timhaka ta xiboho xa khoto ya vumbiwa ku va titwa njhani loko va ku hetelele ku tekiwa xiboho xexiya xi khumbaka va yimela ku langwa lavo tiyimela ha voxe ku ka timhaka leti ta nhlawulo loyi nga langutana na wona van'wana va ku kavula va nge kumi hinkwaswo kambe swin'wana swa so va humelerile eka swona wena u ri yini ke 0860002543 a hi ku tumingiseriwa mehe ku n'wangulo wa wena u ri yini ku ya emahlweni ku na un'wana mingiseri lo nhlekani Budpet mi pfukeni hi pfuke mhlaka na mama Sarandana Velharden Budpet ina yo khensa ku va ze va n'wi gwevini mara leswi a nga swi endlisa xona Budpet va viseke ngopfu munhu wa ya nga ha koti ku tirhela hi mhaka yehe Mascot Cross ku ze ku vaviseka tiko ku tikuma va ze va n'wi kuma hi hlenga timali hi endla swilo leswi hinkwaswo hi ku timhaka ta ku hi va hi twe ku vava se hi nge soli xigweve lexi va nga n'wi gweva xona mara malembe i matsongo hi ku ya hi ku Budpet ku tirhela munhu wa ye ku sukela ka sweswi a nga ha swi koti yo tshama ke a ri munhu loyi a tirhela munhu wa ye ma swi vona Budpet na mitwa kambe loko mi ku xintsongo mi vula xintsongo loko mi xi fananisa na yini hi xi fananisa na vutomi bya yena lebyi a nga n'wonela future ya yena i n'wonele ngopfu Mascot Cross ka Budpet hikuva a ri munhu wa ku ti tirhela na hina hi tsaka hi ku hlayisa munhu wa yena ma swi vona se kusukela ka sweswi a nga swi koti ku hlayisa munhu wa yena ku tipheni letiya a ti heli ku vava loko ya a ku heli swi vona na mitwa se hi twe ku vava ngopfu timhaka ta Budpet na sweswi ha twa ku vava hi ku wa vona Budpet u bebuliwe u ri kahle u fika munhu a ku onhela vutomi bya wena future ya wena for vutomi hinkwabyo ya hanya kahle na munhu wa yena swa vava sweswo na mitweli mana Saranda nkhense ngopfu Budpet inkom 0860002543 nongonoko eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM minkarhi hinkwayo hi ri tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula a hi tweni non'wana mingiseri loyi nhlekani hi mamukeri mpfukeni manje belankulu hi pfukeli n'wina minjhani hi pfukeni mone ku tshwatshwa a khensa sesibongi na Maimane bengisengena aka nkulukumba loyi a nga convictiwa maxa no va na swivilelo swimbirhi hi khensa loko vuchuchisi byi swi kotini ku n'wi faka la a faneleke maxa ko va na ti-concern timbirhi nyana maxi loko ni ta ku quick
ku justice yi teka nkarhi ene vanhu ntsena va na ku twa va rile muhaxi no ka ni nga swi tivi ku ni nga swi justify njhani mara nga ku justice aka vanhu ntsena yi teka nkarhi wo leha ngopfu lava nga na mindzuku emuhaxi na loko swi teki nkarhi mi ta languta ka tikhoto tin'wana ta vo Zuma no nyika xikombiso ntswatsi wa munhu, may God bless him wherever he is. Mara kwala va teka ku nkarhi ngopfu kona loko ri ku i ti-high profile ku na timali to tala ti chululiwaku kwalaya. Se ka case leyiwani no va wari ku loko mi languta hi 2016 i malembenyana yo hlayanyana fika kwalawani victim a ya ha ri kona muhaxi ya traumatizeka. Xin'wana xi nga kona nga ku na manikelo ya vumbhoni nti muyingiseri rin'wana a complain a ku valungu yini a ni vonelo ra mina muhaxi ri different hi ra ku u nga ku na manikelo ya vumbhoni na the quality of the tinisikanani vayimeli va nawu muhaxi ku na ti-quality swo hambana swilo leswiwani quality ya vayimeri va xinawu swa contributa ku case yi kumeka yi kokela kwini munhu a sentisiwe njhani because case yin'wana na yin'wana hi muhaxi yi langutiwa based on facts on the table vumbhoni lebyi nga tisiwa na swin'wana na swin'wana se vanhu va ka hina njhe hi ri vanhu hi ri ntsena so muhaxi hi disadvantaged ngopfu because obviously I'm not going to get the best lawyer in the world. Kuna lava ngo the best lawyers much, so meaning the high profile they prefer to go to the high profiles lawyers and then look back kumeki obviously the case ta bona tina ti chance ta ku tinga kumeka ku va na ti better convictions. Se loko va munhu ntsena that's why na sweswiwani loko un'wana ku na un'wana wa bandla rin'wana a ni la vulavula politiki loko va vabya va ya Germany va ya Russia va ya tshunguriwa kona masitwisisa sweswo alone swi translate mi nyika xikombiso xa ku swi ri our health care nisikanani la tikweni a byi fani na bya matiko man'wana sweswo alone swo vula ku vutshunguri bya hina la tikweni a hi the best because why should somebody go to Russia byi nga va byi ri the best kambe ku ri na ku tsakela ka ku niya leyi hi ku a ni ngo ku fana na mavhengele ya lama hi nga na wona la ma ri the best kambe n'wemilanga leriya ni miketseli botomi famisa sweswo vila nkulu ka 0860002543 la ku vuyana va nkulukumba Mmusi Maimane kameke hi ta bula na vona andzhaku ka loko hi twe ku mahungu ya wara yan'we ya ta va ya yimise ku yini a hi amukeleni Sesi Lillian Hlavangwane ya Sesi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula hela hi nga kona Khensile Sesi Lillian Hlavangwane na mahungu ya misava ya awara yan'we ku ya ta yimise ku yini hi ndlela leyi tiri hi lava ku bula na tatana Mmusi Maimane va Build One South Africa hi bula na vona la ka nhlekani lowu hi langutaka timhaka ta xiboho xa le khoto loko kha ku langutiwa ka timhaka ta mahlawulele hi ku ya hi ku cinciwa ka nawu wa mahlawulele hi ndlela yaleyo Imane va amukela hi twa ku vona va ri yini. Mr. Maimane, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Good afternoon and good afternoon to fellow South Africans. Thank you so much for having me. I was checking on your X handle and you started off by saying South Africa, we need meaningful electoral reform. This system is not working for the people. And taking from this statement and what you got from the court yesterday, where do you stand? Well, I think first and foremost, like any long-term struggle, steps in the right direction should be welcomed. And so yesterday, the court ruling was a step in the right direction. It wasn't a complete victory. It was a step in the right direction. When in 2020, the government was directed to put together a new electoral system, and they failed to do that, and we had to go back to court, these are going to be battles that we're going to have. Now, what's happened so far is that we've been able to bring in independence, but that's not where the journey ends. We have to reform it to a constituency-based model. We have to one day have a direct election of the president so that we know that the people work for South Africans, not for political parties. We elect them and they must work for the people. So that is the journey. And what we are going to do now is that now that Parliament or the Constitutional Court has set the ground rules, we will go to Parliament to continue to fight for the change. This issue cannot be left
Otherwise, our democracy will suffer for state capture. And so that's why, as Bossa, we are not stopping the fight. I'm taking members of parliament next year so that we bring change to this law. And why is this electoral system not working for our country, do you think? Well, state capture is one example. You have a party that can capture the state and doesn't account to the people. Secondly, when it comes to issues of national government competence, such as education, healthcare, and crime, as an example, today we've just been given news that the economy has shrunk by 0.2%. It's then becoming a situation where people have no one to talk to. If you don't have water in your community, who do you talk to? If you don't have electricity, you don't have a school, who do you talk to? So it doesn't work for the people from the perspective that the politicians in parliament get given money to work in constituencies and they use that money for party purposes. We are saying, no, that must change, that ultimately we bring back a situation where we can say to the people of this country, let us rather ensure that accountability is felt closer to the people. That's how the system must work. That's what democracy is. Democracy isn't just voting for people so they can have nice salaries. Democracy is about holding them accountable also. And looking at the model you're proposing, the issue of constituency-based, is it feasible? Is it easy to deal with? Do we have benchmarks on that one? Of course. You can see it all over the world. In fact, in Africa it works. The reality is in Africa you directly vote. In the rest of the continent, you directly vote for your president and they work on a constituency-based model. So those members of parliament know that they are accountable to the people. That's why, Bossa, when we said, give us your people, we will support them. They need 1,000 signatures. We knew the court would stand with us, and the court has agreed with us. Now we take the journey going forward to ensure that it can be so, not just Bossa to do it, but for every other party in the country to be forced to do it. And the 1,000, was it reduced to which number? It was brought down to 1,000. It was meant to be 9,000, if you will remember, or as a percentage of what is called a threshold in your province. So it could have been 9,000, 12,000, depending on the size of the province. Now we are comfortable enough that they've brought it to levels that it will allow participation. Otherwise, parties like Bossa and many others would struggle to participate in next year's election. Step in the right direction. As we conclude, what would be Bossa doing from now until the election date? We are growing everywhere in every community. Now what we need to do is continue to train up more candidates, ensure that our government in working program where we are delivering for communities, easing the burden on citizens, continues to work. So there's still a lot of work to do, but we are getting geared up for 2024 where the ANC's term of office expires in 150 days. We must not extend it for 1 day further. Adv Maimane, thank you very much. I can't. It's just something I'm gonna do in November by Blanabona Enkulukumba Mmusi Maimane. You commisa le sawa bla so na very shibo jale koto le chibanga da hlamsela kahle Adv Ntsako Baloyi gondora kahle roya ka timakata ta tlhelo leri ri amukelekaka ra ku va vanhu lava hi va votelaka va byara vutihlamuleri hi yo mhaka va ku kote kusuka ka nhlayo ya kolomo ya ka nkaye wa magidi ku nga tiphesente ku ya hi mpimo lowu va ku vekiwile ka xifundza hi xifundza ku ya ka gidi ra vanhu leri pfumelelaka kumbe leri nga ta hetelela ri endla leswaku u tikuma u nghenerile timhaka ta nhlawulo wolowo se swi nga leswi i ndlela ya kahle ku ya hi vona va ta teka swirho swa huvo yo endla milawu loko se va ri ka parliament ku va ku antswisiwa mavhotelo na kwala Afrika matiko yan'wana ya ha vota vanhu vo votela president ya vona ku nga ri ku president yi ta va ta nyikiwa yona hi vandla hi ndlela yeleyo nhlamba na wena na matitwelo ka mhaka yeleyo hi ta tsakela ku twa tlhelo rorolero ka 0860 0022543 ta vuya na Adv Ntsako Baloyi hi twa ku vo hi xinawu
kahle xiboho lexi xa le khoto xi vula yini xi va byele yini hi ndlela leyo kusuka kwalano hi ku hi nga ta kota ku vona ku we u ri yini mingiseri wa mina 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ndlela leyo hi ta va hi kha hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi khenseleni loko u yi lombe ndleve ya wena hi ta vuya yisa mahlweni andzaka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika Wa Vulavula hela hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM nakona ku Afrika Wa Vulavula 17 timinete ntsena yi nga se ba awara ya 12 hi ndlela yeleyo nakona ku Afrika Wa Vulavula u humelerisiwa hi Ntindani Eric Mawasa hi famba swin'we ku ya mahlweni sweswi amukela Adv Ntsako Baloyi hi bo hi bulaka na vona namuntlha laha hi languteka timhaka ta leti ti nga humelela a khoto ya vumbiwa tolo ku kahle xiboho lexiya a xi ku yini hi xinawu Adv Ntsako ni botsete hi xewetini loko vayingiseri mi pfukeli mara hi pfukeni swinene botsete hi ngo vutisa vona a hi pfukeli mana a khensa swinene mana swi vava ngopfu ku mi fonela hi nga mi kumi nti vuhumelerisa ku a kari pfuna yo ri la falini mina va ha ri ku tengeni milandu mi nga se hlaya hi khomeleni ka sweswo botsete ka va ka hi sweswo botsele mani no swi tele ka vula advocate a hi languteni mani ku na mhaka la leyi a yi kha mi yi landzelela swinene hi xinawu kahle khoto ya vumbiwa a yi ku yini mayelana na timhaka ta nawu wa nhlawulo botsete ni twi nga ku ni ngo yi veka straight ni ku ri khoto leswi nga vula swona ku ri yi dismiss application but a tiva ku ri umize mi ni vitana ni lava hi landzelerisa nongonoko wa ku ri hi vulavula yini khoto yi vulavula yini yi fika ku ya kwihi lexi ni nga hlamuselaka xona I think hi vulavule hi yona mhaka leyiwani kwalaha ka September or August loko ni tsundzuka kahle ene loko hi vulavula a ku ri nkarhi luwa ku nga tisiwa application leyi tolo yi nga tlhantlhiwa kumbe ku nga nyikiwa judgment ya yona mara loko yi tisiwa botsete timhaka leti ti suka kwale ndzhaku ka ku ri ka 2019 loko ku ta ku tisa application ya ku mahlawulelo ya South Africa a ya tshamisekanga hi tlhelo ra ku a ya pfumeleriwi munhu a va muyimela vulangwa ene leswi hi swi vulaka ku ri independent candidate yi famba ngopfu hi tlhelo ra ku ri ku va ti-political party ti nghenelelaka so leswi nga humelela hi 2020 ku tise application ya court ya Western Cape a yi khumberiwini kumbe ku tise xikombelo xa ku pfumelela lava va vuriwaka ti-independent candidate ku na vona va yimela vulakwa Western Cape yi bakanyela kula yi ku ri sweswo a hi nge swi koti ku mu pfumelela so hi laha lava va vuriwaka va New National Nation Movement va nga tisa xiboho lexiya xa Western Cape a xi yisa ku eka Constitutional Court hi mhaka ku ri a va hehla leswaku ri mafambiselo ya election ya South Africa a ya fambelana na timfanelo ta constitution the Constitutional Court yi va pfumelela loko hi ta ze hi vulavula last time a ku ri endzhaku loko ri Constitutional Court yi va pfumelerini leswaku ri ti-independent candidates na tona a ti ngheneleli ka mihlawulo IEC a yi ti pfumeleli ti-register xiboho lexi nga va kona xi ve xi ta hi June 2020 hi Constitutional Court loko yi pfumelela ku ri ku va na ti-independent candidates leswi Constitutional Court yi nga swi endla yi hlamusele Parliament ku ri Parliament lunghisa Electoral Act ya wena ku ri pfumelela ku ri va yimela vulangwa va ti-independent kumbe munhu wun'we a yimela nhlawulo va nyikiwe 2 years Parliament ku lunghisa sweswo leswi swi nga va tsana hi ti 22 June 2022 a va nga se heta mara va vuye va kombela extension ya 6 months leyi nga lita ku angeteriwa 2 more months ya ka February timhaka ti ta heteka kahle hi April hi 2023 loko president wa hina South Africa a ta va a pfumerile Electoral Amendment Bill yi pasisiwa so hi la ti-party leti ti vuriwa ku ri Independent Candidate Association of South Africa yi nga ta xikombelo xa ku yini xa ku leswi mahlawulo ya nga ta fambisa xiswona swa ha xota so hi condition a swi se helela hi mhaka ku yini
loko ku yiwa palamende ku na 400 seats ka National Assembly 400 seats letiwani nawu lowu wu ri a ti divide-iwe 200 ti va ta ti-independent candidates 200 ti tshama ti ri ta ti-party leswi vula ku ri 200 ti ta allocatiwa ti-party ku ya hi leswi va nga ta va winise swona election ene lexi karhataka kumbe lexi nga endla ku ku tisa application i ku ti-independent candidates ti ri loko ri ku hina hi nyikiwa 200 ntsena a swi vi fair a hi nyikiweni at least 350 wa swilota la a National Assembly hi leswi a va swi declare ku ri swi nge tisi proportional representation va lwela ku yini ku a va pfumeleri ku ngetela nambara as independent candidate se leswi swi nga endla ku ri va tisa xikombelo lexi a constitutional court hi tlhelo ra xinawu botsete va pfumeleriwile ku ndla leswi hi swi vula ku direct access to constitutional court a yi zangi yi sungula helo that application ya straight ka constitutional court mhaka a va hehla ku ri it's a constitutional matter leswi court ya constitutional yi nga pfumela ku ri yes a mpfumelela mara lexi leriwaku xikulu i mhaka ya ku ri yini ti-200 seat letiya mi nge hi talela tona ntsena ti ngeteleni ti fika 350 hi mhaka ku ri a swi vi fair ka hina se leswi constitutional court yi nga swi vula yi arini yi ku ri loko ri ku miri a swi constitutional ku va mi nyikiwa 200 seat kumbe mi lwela 200 leti nga mi ti tikela ka tipolitiki kumbe va ti-political party case ya n'wina a yi enerangi kumbe you fail to make a proper case ku ri hi vona ku ri ku na violation ya constitution ka nawu lowu wa electoral bill mayelana na timhaka teto ta ku yini ta ku mi nyikiwa ntsena 200 seat kwalano a va lwisa leswi hi vulaka item 1 hi schedule 1 ya electoral amendment act leyi nga pasisiwa hi April 2023 mi swi hlamuserini leswi mi nga swi hlamuserisa so ni yo salela ntsena hi ku lava ku mi vutisa xivutiso xin'we a xa ha fambelana na nawu lowu kambe yima ni mi vutisa i xa ku loko munhu va ku i gweviwe malembe ya nhungu a tlha gweviwa malembe ya 2 ka milandzu 2 yo hambana ivi va ku milandzu leyi famba swin'we swi vula ku i gweviwe malembe ya 10 kumbe swi vula yini ke mi ta ni hlamula andaka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula enkayi na 50 minute ku nyika se awara ya 1 0860002543 ay ku tumingisirome ku n'wangulo wo ri yini kumbexana angula ku yini ka mhaka yaleyo ya ku hlawula na ku na mhaka ta ti-independent hi ndlela yaleyo kambe ke andaka loko advocate Ntsako Baloyi va hetserili hi nhlamulo ya xivutiso lexi ni nga va nyika xona loko ni nga siya emavhengeleni advocate yi ri nhlamulo yi ri loko va swi vekise sweswo botsete swi na kambirhi ku na leswi swi vula ku ri yi ta as a concurrent kumbe yi va consecutive i marito ya xilungu malama ya hlamuseleni marito ya lama mambirhi yes se leswi mi nga swi vekisa swona hi leswi swa ku ri i concurrent se swi vula ku ri a hi 10 i nhungu hi mhaka ku ri ko tala loko swi humelela so va ku ri ku gweva ku ri a khotseni nhungu wa malembe for murder va ku for GBH assault i 2 years ko tala swilo swi kha swi famba hi ndlela yaleyo se loko ya heta 8 2 years yi va hele khale 6 years ago loko leswi swi vula concurrent but leswi swin'wana swi vulaka loko mo ku i 10 leswi va swi vula ku ri se ku va ku ve consecutive sentencing va ta swi veka kahle rivaleni ku ri hi gweva 8 and ka murder for example kambe lama mambirhi mata yi ma yi sungula heta 8 eko nga ta va se i tirhaku wa xigwevo xa vumbirhi se a swi talangi sindziso sweswo botsete ko tala tirhana swin'we loko hete 8 2 va yi mitini kwalaha mara swa koteka ku va ku sungula heta 8 iko nga ta sungula 2 mi nhlamurile advocate ni khensa swinene nkarhi wa n'wina vana na siku lerinene ku tiya ku engeta inkomo hi sweswo mingisero mugana lona FM lava hi bula na vona i advocate Ntsako Baloyi hi ndlela leyi va kha va vulavula hi timhaka ta ku va ku langutiwe matirhelo kumbe ku langutiwe timhaka ta nawumbisi ku ya hi khoto ya vumbiwa ku yi teke xiboho
ivi hetisela leswiya swa Limpopo farm manager Mark Scott Crossley loyi a nga hetelela a gweviwa kwalomuya ka nhungu wa malembe a ri khotweni hi ndlela le na ku nga katsiwa na malembe lamaya ya ku va ku onhiwa a nhundzu hi ndlela yeleyo. Sa hi ku tumingiselo me hi salele timinete ta nkombo leti hi nga ha ti tirhisaka kahle ku twa ku n'wangulo wa wena ka timhaka leti hi nga ka toho hi wihi hi ndlela leyo le ka 0860 002 hi ndlela yoleyo ku ya emahlweni kambe ke ni ta ri teka riqingho ra na tshembisa ni pfumeleni ni sungula ni kandziyala Afrika Wa Vulavula hi laha hi nga kona mingiselo ya Munghana Lona FM makomba ndlela a hi kuti ku n'wangulo wa wena u ri yini ka timhaka leti hi bulaka ha tona hi ndlela leyi sale timinete ta ntlhanu ntsena ku va hi ya mahungweni ya misava ya awara yan'we lawa hi nga ta landzela hina Mosesi Lilian Hlabangwani ivi kusuka kwalano yo hi teka riqingho rorolero ku ya amahlweni sale timinete ta ntlhanu ntsena kusuka kwalano loko hi vuya mahungweni ya misava hi bula na statistician general Risenga Maluleke va hi byela ku leswi yi nga ngoka ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi nga va yi ngokise hi yini hi ndlela yaleyo swivangelo nkulu swa ku ngoka ka ikhonomi leyi ku nga va ku ri yini ivi kusuka kwalano hi bula na kokwani Dr Hlathi kokwani Dr Hlathi hi bula na vona laha vayingiseri tolo i vulavula hi timhaka ta ku mara vayingiseri na timhaka ta ku a swi koteki ke ku tanihi tin'anga va ndla mapfhumba ya ku lemukisa vanhu ku swi tiveka ku khalanga hi loyi a swi kotaka ku susa mfukuzani mani yo kota ku chayela mani yo kota ku endla yini hi ndlela leyo 0860 002 a hi ringeteni un'wana hi twa ku ku nga va ku ri na munhu ke kusuka kwalani hi ta kota ku va hi ya amahlweni hi ndlela leyo 0860 002 nomboro leyi hi tirhisaka kumbe u tirhisa Afrika Munghana Twitter handle hi ndlela leyo se hi ta kota ku va hi kota ku twa ku xiyimo xi njhani ka timhaka toleto ngopfungopfu ka hi languteka timhaka ta matshamelo ya swilo ku ya hi mhaka ta nawu luwa wa mavhotele va nge ri ku ta hetelela ku laveka swikombiso swa vanhu va minsayino ya vanhu va gidi ku va teka xiboho xa ku va ku hayi sweswiwani hi nga hetelela hi ku pfumelela ku nghena ka nhlawulo hi ndlela yaleyo se swin'wana swa leswi kumbexana a hi ta tsakela ku na wehe muyingiseri wa mehe u kota ku va u swi tiva ku ya amahlweni nakona ku Afrika Wa Vulavula ku losela timinete tinharhu ya mahungu ya misava kusuka kwalano hi ta va hi kha hi bula na vona havambirhi se swi vula ku nkarhi lowu hi nga sala na wona sweswi i wa lowu wa ku va u kota ku tisa tlhelo ra wena ra mhaka 0860 002 543 ku ya amahlweni swi ta hi pfuna ku va hi kota ku twa ku we timhaka leti u nga ti khoma ti va ti kha ti famba hi tlhelo rihi ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka toleto ta ku na yaliya ya nkulukumba Crossley hi ndlela yaleyo hi vo hi nga ta hetelela hi twa ku kumbexana hi nga kuma vahlave va ta hi bula na hina va hi byela ku va titwa njhani loko xiyimo xi titani na ku ya mahlweni va vona ku fanele ku endleka yini nawu wu hetelela wu fikelerisa ku navela ka vona ke kumbe a wu hetelelangi wu fikisile i swin'wana swa leswi hi nga ta va kha hi swi languteli ku ya amahlweni nakona ku Afrika Wa Vulavula eka ndlela yeleyo khalanga komiti ya parlamente yi teka sayiti former minister Dipuo Peters u voniwe nandzu a yimisiwa ntirhweni a karhi a hola then EFF yi voniwa nandzu yi yimisiwa ku tirha va tekeriwa na miholo swa tikomba ku ANC va disana but pa James Mola a gabaza loyi a tisaka mhaka yoyeleyo nto n'wana ku na le bendo ka Mhlava hi kwihi ka hi fike njhani ku hi va na ndhawu va nge le bendo ka Mhlava hayi ni swi tsundzuka hi loko ni vulavula ni hlaya tweet leyi kumbe message leyi kumbe hungu leri humaka ka X kusuka ka James Upa Mola hi ndlela leyo se ni tsundzuka ku kambe ka Mhlava ku na ndhawu yin'wana va nge ri hi le bendo hi swihi leswi parlamente yi nga swi fikelela impetu khosa a vutisa ku hi swihi leswi parlamente yi nga swi fikelela ka lembe leri handle ka ku susa PP a xitulwini no suspenda embassy ya Israel. What have our ministers achieved in this year?
are we not supposed to be updated about progress of ministers? Abatala ku swi endla lava tala ku swi endla I va Democratic Alliance va tala ku humesa xikokati va kombisa ku ri minister loyi a nga tirhangi nchumu, minister loyi a nga tirhangi nchumu hi ndlela yaleyo. Kasi va Inkatha Freedom Party bona veri hina hi nge hlamuli nchumu ka leswi nga vulavuriwa hi president wa EFF loko a kha vulavula na ti-ground forces ta yena, hina hi hlamuli swoleswo. Ta tsundzuka ku murhangeri wa EFF namuntlha u ye ku hlanganeni na hosi ya Mazulu, King Misizulu ka Bekuzulu hi swona ne very King Misizulu ka Zwelithini hiko Zwelithini yare wa ka Beki ya se hi vo va lava va nga le ku hlanganeni. Ta twa loko va hlanganeni swi vula yini. Ta tsundzuka ku hi khale ngopfu va Inkatha Freedom Party va hlangane na bona hosi ya Mazulu lava nga hetela va yisa va nyikela na tihomu na vona. Hi la ni navela ku kona ku va hosi la ka ku totiseriwa tihomu hi vomaka kona. A hi ku timikisero me ku n'wangulo u ri yini vuya na tatana Risenga Maluleke hi twa ku vo va ri yini na mahungu ya kumbe na timhaka ta ku ngoka ka ikhonomi ya tiko reru, kambe ke sweswo hinkwaswo hi ta swi endla ntsena loko hi kume mahungu ya misava lawa ya landzelaka hina muhosisi Lilian Hlabangwani ya sesili Palamende ya rixaka. Ayi buti minjani? Pfukeni minjhani botome? Pfuki ku na Andros ta pinga rembombela. Inkombo ti Andros. Ke loko hlamula ka tsongo la buti la ka teka ka xitsokolo xo khuma ka xo xa ku thwasa na u lavisisi leswi. Ya. Ndi haleni swi tele buti swi tele ngopfu ra ka thwasiwa phasi phezulu. Mara magari ni vona ke buti nga ku swa ku thwasa swi nga famba swi ya munhu a ya spasa ka tliliniki va fika va ka wa uvabyi we famba u ya thwasa. La ku swi approve we clinic swa ku lama approve munhu ku vadzanyana se swikwembu a nga ku se haropiwa. Mi veka sa clinic va tatlisa ku yini? A clinic va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara clinic va lo ku ya va zona I swikwembu ku na swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va lo ku tala va manda va nga ku tiko hinkwaro se ro thwasa a va sunguli clinic a clinic va ku hayi ko hina hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni swikwembu famba ni vitile Afrika Wa Vulavula. Ila ku twa mahungu ya timhaka ta ikhonomi ya Afrika-Dzonga ku xana yi yime njhani ka kotara ya vunharhu. Statistician General Risenga Maluleke va fikile lava kon'wani hi ta kota ku twa ku kahle timhaka ta ikhonomi ya hina tinhlayo ti ri yini loko va ti pfuvapfuvile tani hi va Statistics South Africa hi ndlela yeleyo. N'wana tinhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Hi losile muhaxi hi tlhela hi losa na vayingiseri na ku losa hinkwavo va ka maboxa ndleve. Ina n'wana ta hi sunguleni la mi nyikile swiviko tinhlayo hi kotara yo sungula hi kotara ya vumbirhi namuntlha mi ri mi khome kotara ya vunharhu yi yimise kwihi? Muhaxi kotara yo sungula mi ta tsundzuka leswaku yi kule hi 0.4% ivi ya vumbirhi yi kula hi 0.5% mi ta tsundzuka leswi ya ku sunguleni a hi te hi 0.6% se hi vuya sweswi loko hi humesa tinambara letiwa hi ku i 0.5% leswi swi vitanaka ti-revisions. So leswiya swa pfumeleriwa ku loko hi kuma vuxokoxoko byihi swa hi langutisisa tinambara leti hi nga ti humesa ka nkarhi lowu nga hundza. Se loko ikhonomi yi kula hi 0.5 leswi vulaka swona I ku a yi le ku kuleni hi ndlela ya le henhla. Loko yi nga ri ku kuleni hi ndlela ya le henhla leswi vulaka swona I ku nkarhi wun'wana na wun'wana loko yo tshika yi va na ntshikelelo yi nga tshika yi rheta ku fana na sweswi se hi swi vonaka ka kotara yoyoleyi. Kotara yoyoleyiwani ikhonomi ya hina yi ngokile loko hi ku yi ngokile leswaku se yi le hansi ka tandza kumbe ehansi ka 0 yi le negative lava va swi vulaka hi vito ra tinhlayo. Se hiswo swi nga endla ku yi vuya yi ri ka negative
tandza khoma mbirhi se yi le hansi ka 0 se swi vula ku se yi le ku ngokeni kumbe yi le ku rheteni ikhonomi ya hina. Hi nga va hi fike njhani ka xiyimo lexi tatana Risenga? Sweswi ndi nga swi boxa muhaxi ndzi nga ti loko ikhonomi ya hina yi kula hikwalaha yi nga hundzi ku ya ehenhla ka 2.4 khoma yini yi tshama yi ri kwalaya ka va tandza khoma something. Leswi vulaka swona i ku yi le kusuhi ngopfu na ku tshika yi xupuka, kambe swivangelo leswi nga vanga ngopfu sweswi ntshikilelo wu veka timhaka ta vurimi ku nga agriculture laha yi nga tlhelela endzhaku kumbe yi nga ngoka hi 0.6 negative 8.6%. Yi tlhela yi hoxa xandla hi leswaku loko hi vulavula hi ikhonomi hi languta mafambelo ya yona ku hlakarhela kumbe ku tlhelela endzhaku, hi tlhela hi languta xiave lexi xiyenge xin'wana na xin'wana xi hoxaka. Se xiyenge xa vurimi xi hoxe tandza khoma 3 kambe yi ri hansi ka 0 leyi vitanaka negative 0.3 ka xiave lexi nga vuyi. Se swi kona swiave leswi swi nga swiyenge leswi nga ringeta ku tirha. Swiyenge swa magezi na mati swi ringetile ku tirha. Mi ta tsundzuka leswaku ka tin'hweti letiya ta kotara leyi langutaka yona ya vunharhu ku nga tin'hweti ta July na August na September, ngopfungopfu ka tin'hweti letiya timbirhi leta ta ha ri ka vuxika ta July na August, a hi nga si va na ntshikelelo wa mphakelo wa gezi hi ku siyerisana ku fana na swi se hi nga kona kwa. Swi sungule ku tlhela swi vuya hi ntamu hi n'hweti liya ya September liya. Se xiyenge lexa gezi xi tirhile, xi ringetile ku tirha. Xiyenge xa timali xi ringetile ku tirha na xiyenge xa swo famba, kambe ntshikelelo lowu nga ta ka xiyenge xa swa vurimi, xa migodi ni xa mpfuvamfuwo wa tinhundzu ku nga manufacturing, hi swona swi nga vanga ntshikelelo wukulukumba ngopfu eka leswi loko hi languta hi tlhelo ra ku tumbuluxiwa ka tinhundzu ni vukorhokeri leswi hi swi vitanaka production side. Se tinhlayo letiwani ti na xiave xa njhani loko swi ta ka timhaka ta tinhlayo ta mintirho na vatirhi? Xo sungula muhaxi, ikhonomi leyi nga tirhiku hi matimba a yi swi koti ku tumbuluxa mintirho yo hlaya, kambe lexi hi nga ta heta xi vona ku fikelela kwala ka tikotara ta nhungu, leswi vulaka ku loko hi ku tikotara ta nhungu hi vulavula hi tin'hweti leti ringanaka 24 leswi ringanaka swi fikelela kwala ka malembe 2. Hi ta kuma leswaku mintirho ya hina yi le ku tirheni kahle ka xiyenge xa mintirho. Lexi endlaka hi tirha kahle ka xiyenge xa mintirho, mi ta tsundzuka ku hi ve na ntshikelelo lowuya wa COVID lowuya. Se ntungu lowa wa COVID a wu endle ku hi lahlekeriwa hi mintirho hi xiyimo xa le henhla swinene. Se swi nga leswi ku vuya ka xiyimo ka mintirho leyi nga kona a swo vula ku ikhonomi ya hina yi le ku tumbuluxeni ka mintirho yo tala. Swo vula leswaku hi le ku vuyeriweni ka mintirho liya a yi hi lahlekerile hi nkarhi lowuya wa COVID lowuya. Kasi hala tlhelo loko hi languta ikhonomi hi languta hi matlhelo mambirhi muhaxi. Hi languta hi tlhelo leri hi ri vitanaku production ku nga ku tumbuluxiwa ka tinhundzu ni vukorhokeri. Hi tlhela hi languta hi tlhelo leri hi ri vitanaku expenditure, loko ikhonomi kha yi tumbuluxa swo karhi na vukorhokeri lebyi byi humesaka kumbe tinhundzu leti yi ti humesaka ta tirhisiwa na. Se loko hi languta leswi hi swi vitanaku household final consumption expenditure ku nga matirhiselo ya tinhundzu leti hi lomu makaya, hi ta kuma leswaku lomu makaya a va tirhisi tinhundzu kumbe a va xavi tinhundzu hi ku ringanela, hi ku lomu emindyangwini kumbe lomu makaya ka ti-household hi vona va hatlaka va hi byela leswaku loko tinhundzu ni mintirho ni vukorhokeri swi kha swi tumbuluxiwa va swi fikelela na.
se hi ta kuma ku vaakatiko va tirhise ngopfu ka xiyenge xa leswi hi swi vitanaka swiambalo na sweswi swa swiambalo hi ku angarhela food clothing and footwear va tlhela va tirha kahle hi ndlela ya timhaka ta dyondzo na rihanyo hi ku hambi ko va na ntshikelelo wa njhani vanhu a va rivali ku tirhisa xuma xa vona eka xiyenge xa rihanyo ra vona na dyondzo ya vana va vona kambe lexi endlaka sweswo i ku va ni hala tlhelo leswiya hi swi vitanaka inflation ku nga ku hundzuluka kumbe ku cinca ka minxavo swi kombe ntshikelelo loko swi komba ntshikelelo swi endla leswaku vanhu muhaxi va nga tirhisi xuma xa vona hi ku andza se household expenditure kumbe matirhiselo ya timali lomu makaya hi vona ku va kotara ya vumbirhi yi kha yi tlhelela endzhaku yi vuye na yona yi va ehansi ka 0 leswi vulaka ka kotara liya yi nga hundza ya vumbirhi a yi ri negative 0.2 sweswiwani yi tlhele yi vuya yi negative 0.3%. loko mi nga mi languta laha ni kha ni yingisela emun'wanati le ku lemukeni mhaka yin'wana ya ku swi tikomba ongeti xiyenge lexiya xa vumaki kumbe mpfuvapfuvo wa tinhundzu xi tshama xi ri hansi ka ntshikelelo ku nga va ku ri leswi mi nge le ku swi voneni ka tikotara hi ku hambanahambana ka tona. Hi ta tsundzuka muhaxi ka tikotara tin'wani leti xiyenge lexi nga tirha kahle xi tirhe kahle ka xiyenge xa timhaka ta vuvatli ku nga woodworks xiyenge xa leswiya swa ku tumbuluxiwa ka michini kumbe leswiya swi lavaka gezi ro hlaya a xi tirhanga kahle se leswi vulaka swona na ku nkarhi wolowo loko hi languta hi kume ku a hi languteni ka swicelwa migodi ka swicelwa hi vone leswiya hi swi vitanaka minxaka hinkwato ya ti-platinum leswi hi swi vitanaka platinum group metals na malahla na swiyenge swin'wana sweswi dyeriwaka swi tirhisa a swi tirhanga kahle kasi na mpfuvapfuvo wa tinhundzu ngopfungopfu eka xiyenge xa leswi hi swi vitanaka petrochemical na swin'wana sweswi swi lavaka gezi ri tshama ri ri kona hi xitalo a swi tirhanga kahle. Hayi n'wanati mina ni mi twini ni khensile swinene nkarhi wa n'wina no va na ku tshemba vakon'wana sweswiya swa lembe na lembe vakokwani na vulavula kahle namuntlha makhisimusi lama impela mo tsandzeka ku ta na hlantswa vakon'wana impela hi ta kota ku cina mukhinyavezo impela vakon'wana ni khensile ni ta mi hlamula swi lava mi ni hlamula vahaxi vayingiseri va kha va leswi ha swona swo hlela nkarhi lowu ta ni tsema i ko vakon'wana swona muhaxi ko akensi Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. Kuna vanhu lava koko titiroli lana va rhwa mabokisi na yini laha ndzeni va famba va fake plate na risiku va rhwa khopa va n'wi kuma ku laha ku na khopa ku na yini ku na yini a va n'wi khomi munhu luya va teka swilo swa vona va karisa ku ri i phorisa wena loko u kuma i khome biya i ta tsutsumisiwa na attribute liya hinkwayo nhlangano hinkwayo hi mhaka biya hinkwaswo swi vulavuriwa kwala. Okay hi 2014 va ni kume ni xave 6 wa tibiya ni pfule 1 va ni khoma a phumulongo a renkeni a va ni hoxa ndlile aveneni va ni nghena laha mahlweni loko ni nghena laha mahlweni hi famba hi fikela maheteleleni lava tiva ku amuxongo hi fikela maheteleleni ya Brazzaville phorisa luya la va ri nempeg ya yena a yi teriwe ku Baloyi nempeg ya yena a yi teriwe ku Baloyi eka mina ku humesa plastic la ku hoxa tibiya tete kwala ni chela yi famba hi ku na mancha wa khomiwa a na ha ta na vula ndzi siya kwala avenue ya vona ku mani famba i swi hise ku xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika Wa Vulavula. sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi fambise sweswona mun'wanati i statistician general Risenga Maluleke va ka va hi nyika xifaniso xa hi laha ikhonomi ya tiko yi nge le ku tikeriweni ha kona ni tshemba mi ta va mi swi twile hi ndlela leyo ku loko yi kha yi tsekatseka kantsongo va tirhise rito ra ku xupuka mpela yi ve yi xupuka ya tikuma se yi ri ka negative 0.2 leswi ku nga
ku ngoka ka ikhonomi ku ya hi laha va swi hlamuseleke ha kona. Muyingiseri tolo u vulavule hi timhaka ta ku hikokwalaho ka yini swi tikomba onge ti ka ha ri hava leswiya swa ku nganga yi tiveka ku nganga leyiwani yi dume hi leswi, nganga liya yi dume hi leswiya. Swi hindla ku hi hetelela hi lava kokwani Professor Mbaimbai Hlathi hi kota ku va hi bula na vona hi twa ku swa ha ri kona ke ku nako hikokwalaho ka yini i hehla ku tinganga a ti hundzisi vavabyi ti ku leswiwani a ni swi koti swi kotiwa hi ncindani, leswiwani a ni swi koti swi kotiwa hi khalanga. Se yimani hi twa ku vo va ri yini hi ndlela leyo. Kokwani Nhlekani. Nhlekani Thembu xikan'we na vayingiseri va nongonoko wa n'wina va Afrika Wa Vulavula. Ni twe ku mina ntirho wukulu munduku kambe hi nga se nghena ka ntirho wukulu munduku a hi sunguleni la ka leyi ya muyingiseri leyi. Tinganga veri a ta ha vuli ku leswiwani swi kotiwa hi luwa wa hala ka Matsakali, leswiwani swi kotiwa hi luwa wele ka Digale, sweswo mi tiva yini n'we tanihi professor ya tinganga? Va vulavula ntiyiso lava vulaka sweswo, va vulavula ntiyiso. Lexi xi nga kona xiphiqo xi nga kona Thembu, siku rin'wana ni tshame ni vulavula na n'wina kwala ku problem leyi nga kona sweswi hikwalaho ka ndlala. Munhu loyi a nga n'anga mi kuma a tlhela a va nyamusoro, mi tlhela mi kuma a va ba mihlahli, mi tlhela mi kuma a endla swilo leswi swin'wana swi fanele swi endliwa wun'wana. Hikokwalaho se ku na problem hi sweswo mi kuma ku n'anga yin'wana na yin'wana masiku lawa mi kuma ku loko munhu a chayeriwa u chayeriwa mutende, a chayeriwa vanguni, a chayeriwa vandzawu. Na loko a nga ri na vandzawu swo sindziseka ku a kumeka munhu a chayeriwa na vandzawu. Hi swo swi endla ku heteleleni loko mi ya ka n'anga yoleyo a ta ku byela ku u ta sasiwa tlholo, a tlhela ku femba, a tlhela biya muti, va biya business. Kambe tolo ka masiku a ku ri ntiyiso ku loko u ya n'angeni yin'wana a wa sasiwa tlholo u twa ku humelela yini, loko a nga swi koti a ku rhumela ka nyamusoro loko u lava ku fembiwa. Kambe masiku lawa a swa ha talanga hikwalaho ka vanhu va nga ha tshembanangi. So va kona tinganga tin'wana lava endlaka sweswo makumu ka kona va hetelela se va chava ku a va tshembanangi vanhu lavawani. Ku pfumala vutivi hikokwalaho yunivhesiti leyi ri nga ta ku dyondzisa tinganga ku a va tshembani, a va ve na vutivi ene va exchange mavonelo, va cincana na vavabyi va vona, mi ta kuma ku va tlhela va vuyeriwa hi ndlela ya kahle Thembu na muyingiseri. Ni twa wa ku mumu lowu na ku dlayana kwalomu ku nga koho ku mi khumbile tanihi tinganga mi zeme ku hayi swantswa hi hlangana mi ri ku endleka yini? I ntiyiso tanihi president wa tinganga ta Southern Thembu ni tshame hansi na board na committee ni va byela ku ma swi tsundzuka ku nkarhi wun'wana ku ze ku va na xidzedze lexi va ku Katrina xi ta hi hala vo bera xi tsutsuma xi ta hala va ku se xi le ku tendla Limpopo. Ni vitane tinganga na ku ya khisameni hi phasa hi kombela vasi va ka hina ku a xi papalati xiya leyi. I ntiyiso swi ve tano hi 2020 hlangano wa SADC hi hina nga phasela World Cup ku nga vi na tinyimpi, ku nga vi na tihoyihoyi, ku nga vi na ku dlayana, swi fambe kahle. Se dyambu hi leri ri le ku hiseni ka hina vanhu and a ri hisa tinganga ntsena, ri hisa un'wana na un'wana, ri tlhela ri onhaka swin'wana na swin'wana. Xana hikwalaho ka yini tanihi tinganga hi nga tlheleli ndzhaku hi tsundzuka ku kambe vakokwa va hina va hi dyondzisile ku loko swi te tani a hi khicheleni mafole hi ringeta ku kombela ka vafi na vabori ku va ta hi kombelela ka mudavuri ku matlhari hansi, na loko ku ri ku hi dyohile hi khomeleni hi kombela mpfula ene a hi kombeli mpfula ya tinyimpi, a hi kombeli mpfula yo dlaya, hi kombela mpfula yinene. Ni va na timpfula leti ti endleka ku tindhawu tin'wana leti mi ti vona ti humelela so hikokwalaho ni nga teka xiboho xa ku a ku endli ntirho hi lwisana na timhaka ta gender based violence. Va le ku dlaweni vana, va le ku dlaweni vavasati, va le ku pfinyiweni vanhu, va le ku hiseni vanhu van'wana hi leswo vanhu va se mapfalo. Se hi lava ku ringeta ku kombela vahasi na vabori ku a va heteli vusiwana xi hela. Ntungu lowu a wu heli lowu xanisa vavasati na vana, wu dlayana swi nga tivikani ku humelela na swibamu leswi swi nga ta tikileriwani. Hi ndlela leyi hina tinganga hi nga ta lwa hi yona hikuva hi kombela vahasi va hi nyika matimba ku titimela. Swi va kahle ku dyambu loko ri hisela un'wana na un'wana, na lavo rima sweswi ka ha ri hava ku rima, ka ha ri hava ku endliwa yini. So hi leswi lava ku endla swona kusukela namuntlha tinganga va khitikana va ya kwele laya ka Mavambi village kwalaya ku nga na University of African Medicine, va ta etlela vusiku ku endla leswi nga toloveleka ivi mundzuku nampundzu ku phahliwa. Ho tshemba ku vafi na vabori na mudavuri va ta hi twela ivi ku va kahle Thembu na muyingiseri. Se swi ta ndlisa ku yini hi ku mi lava ku fikelela sweswo, mi lava ku hlangana, mi hlangana njhani, ku ta va mani sweswo? Ku ta tinganga ta provincial Limpopo kahle hinkwato va le ku teni tinganga to huma Polokwane, to huma vo Vilavila, to huma vo Venda, to huma Vutanini, hi leswo matlhelo hinkwawo lawa ene tihosi va ta va ri kona, tihosi ti-controllers ta va ri kona yoxe. Hi rhambile muchaviseki mayor wa hina
wa college chavana hi va rhambile ku va ta va kona va vona hina vana va vona ku hi endla yini hi kombela yini eka masipala wa vona hi ku loko mpfula yina ku ri mpfula leya kahle va nge tlhela va va na swiphiqo xo famba va lava ku vamba matende hi ku tiyindlu ta vanhu ti hahlekile so hi rhandza na vona muchaviseki meyari hi vona va nga ta va xivulavula xikulu xa siku kambe mhaka yikulu i ku tin'anga a swi na mhaka ku n'anga ya sadeki umembara sadeki a umembara sadeki xi nga na nkoka a hi yini ya hlangana kwalaya mi ta kota na ku vona yunivhesiti leyi ni tshama ni kha ni vulavula na ku yunivhesiti leyi ku yakiwa a yi pfuriwi namuntlha kumbe mundzuku ntsena ku ntirho wu ya khomeliwa lahaya ntsena ku vanhu va titoloveta ku vona ku impela ndhawu hi leyi muako hi lowu akiwile lembe leri taka loko pfuliwa vanhu va kha va swi tiva so hi mhaka nkulu leyi nga ta endleka le tlhelo na muntlhelo se loko no tin'anga ta swi tiva ku ti tana yini hi nga ta ku loko hi fika va ku i xotise swin'wana tin'anga va swi tiva tlhelo ku loko va famba tlhari la vona va teka comani va teka tinjeti va teka mapalu va teka tinjele swo swa va vota swona hikuva swi tiva ku loko va ri laya loko phahliwa ku endleriwa mikwembu to huma loko hi huma mikwembu hi lava mikwembu wa munhu wu huma laha wu ku mi rivele tlhari la mina tlhelani mi ri landza kha hi ta ri landza ku hi ta mageva na mikwembu ya humela so tin'anga va swi tiva ku loko va ta lava va suka hi le venda va ta na leswi va swi taku leswi hi swo swi lavekaka ka mikwembu ya vona leswi hi swo swi nga ta va swi kha swi endleka tlhelo na mindyelo se mi hetsela mi ku yini ka rixaka ngopfungopfu lava nga mi yingisela na va lava va tsakelaka kumbexani ku vona ntirho lowuwani swa pfumeleriwa ku va nga ta rito ra n'wina ro hetsela mirini ka vona swa pfumeleriwa tlhelo phela loko hi ku hi ya chela fole a wu vula ku hi hina nga na matimba yo endla sweswo a mi nge swi tivi ku mani va nga ta chela fole leswi twala leswi la ku n'anga wo va hosi munhu un'wana lowu la ku ta tshinela kusuhi u vona ku endleka yini u ta hi pfuna ku va hi kha hi phasela timhaka ta madzono u nga na ku dlayana na swin'wana na swin'wana munhu u amukelekile tlhelo tsena ku leswi mi fanele mi swi tiva security a ku nga ngheni laha gedeni loko mi ta na switlhavachavana ku ta na ma-security va skena un'wana na un'wana loyi a nghenaka lahaya loko mi ri switlhavachavana swi siyeni kaya laha hi lava lava nga ta na tingeti na mapalu na tinjhele na tingoma va ta ba tingoma ku tsakiwa tlhelo na minxeri nkhensa swinene ku nkarhi lowu a hi hlanganeni madyamba namuntlha hi tlangela hi kha hi phasa hi kombela ku mudavuri a hi twela swilunga hinkwaswo swirho swa hina tlhelo na minxeri kokwani swi endleka mi kuma ku lava va nga yingisela van'wana a va nga swi tivi leswiwani a ku na laha kumbexani va nga fonela kona ku lava ku landzelerisa loko va lava vuxokoxoko ku hindza leswi mi nga swi vula ku kona ku fonela kona swi olova swinene hikuva na swo famba swi lulamisilo swo famba ka tindhawu to hambanahambana loko mi nga swi tivi n'wina mi nga tshama ka muganga wo hambanahambana ka vodani kwinikwini ka bukeni sweswo loko mo fana varhangeri va n'wina va ta mi byela ku xo famba mi xi kuma kwini handle ka sweswo mi nga fonela nambara leyiwani yi landzelaka kumbe mi rhumela whatsapp nambara leyiwani i 082 765 2815 i 082 765 2815 mi ta kuma vuxokoxoko bya mafambelo na masungulelo ya swin'we hinkwaswo tlhelo na minxeri kokwani khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta ndhawu inkomo sweswo mi yingisela munghana lona FM fambise sweswo kokwani va kha va hi nyika xifaniso xa ntirho lowu vengi tanihi tin'anga va le ku tiendleni va lava ku ta wu endla ripfumelo ra munhu un'wana na un'wana Afrika-Dzonga na lunghelo ra ku teka ndlela leyi ya vona kongeti yi ta pfuna hina va mbuyangwani swin'wana swo va swi nga ta hi pfuna some belief ndlanani heyi ka hiso ka hisa ku pfumala na ku siku rin'wana munhu a pfukaka ku heyi ku na ntsuvi hayi khona mani hayi khona loko dzumba ra mina va landzela na Ike Ngobeni fambisana na muchangani lowuwani nongonoko a humelerisiwe hi tatana Ncindani Eric Mabasa hi famba swin'we ku fika nakambe mundzuku ka nongonoko lowu fanaka mi hlayiseka mi tiphina hi ku yingisela munghana lona FM ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi nga va ku mi ri kona hi ndlela yoyoleyo lesweswo swi ta va swi kha swi endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa n'we wu ri yini ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta tirhelo ra siku rin'wana na rin'wana hi ndlela yeleyo sesilili va yime ku lunga ku la ta hi niketa mahungu ya misava ya awara ya mbirhi leswaku ya ta va ya yimise ku yini mina na n'wina hi ta hlangana kambe ka nongonoko lowu fanaka munduku a yi Ngobeni hikwala ku la ta mi byela ku nongonoko wa dzumba na mina wu ta va wu kha wu dzumba wu kandziya tlhelo rihi kunjhani mutwana kunjhani mutwana hi pfukile hi ngo wena hi ngo vona hi ngo wena si mativa swi swa kona ku timhaka leti
anti ingeni uthi yema na etwa mahungu ka eta no botsa munduku hiko jiko cha kuhlamula ande ka xiyimo xa kahle xo hlamula la se ni kombela ku hi swi tshika eta ni vutisa kahle ku ri munduku hi ndlela yeleyo kambe sweswi a hi